Kunaon itu? Wah, nangis bahagia ya. Hai. Nangis bahagia ya. Alhamdulillah, akhirnya sabar aing bahagia lagi. Mang, ini kemana? Hah? Ini kemana? Oh lah, Aing dek balik sekolah. oh sip, siapa? Tadi Aing ke kuburan, malah diangkatin ke kuburan. Jadi doang itu Kang Ojek. Iya Mang, Aing dek balik sekolah. Nyaho teh? Oh, kan itu. Yang ke satu gerak. Oh, oh. Terus, Terus. kan itu. Kita kan itu ta. Terus kan itu gerak. Oh. Mang, Aing dek balik lain ke sekolahan. Oh. Oh iya. Tuh. Baik. Aing bahagia. Aing bahagia. Mang. Aing dek balik Mang, lain dek sekolah deui. Oh, payahan sina. Tadi ngomong. Kita tadi ngomong, Neng. Salah. Masuk mana, Neng? Masuk Pareman. Tadi Aing dek ke kuburan malah ke kuburan. Kemana? Pareman tuh, mana mah? Oh. Aing dek balik pan. Tapi malah diantar deui ke sekolahan. Mantep, Pak. Ieu jelema gelonya pan. Mantep, Pak. Tuh, Astagfirullahaladzim. orang Teh, emang ini bisa naik motor? Terus bisa ieu nama. Cuma gitu pan, terus budeg, teu jelas deui. Aing minta antar ke mana, malah diantar ke mana. mantep, Pak. Mantep. Kumaha tuh ieu pan aing? Tuh, oh. Kuncinya geus Pareman. Tadi cenah ge tas Pareman, anu geus Parem, malah yang di rumput deui. Iya, Gus ya. Dan ieu cenah ge yang di eta geus datang ta. Oh, jadah. Neng, geus datang, turun moal rek diuk bae keuneunahan nih. Sebelum mang aing daripada aing di sia. Ai bayar lah. Bayar atuh. Ih, Bayar ih. Bayar paling geus datang, cenah tadi dek sekolah. udah mah gak jelas. Maunya yang enak. Maunya apaan sih? Di pan geus datang, Neng. Kita ge tadi naik motor yang diantar ka dieu geus datang tah. Ai Iya, sekolah aing ada. dek sekolah. Hah? Mang. Aing dek balik. Oh, mantep, oh. Astagfirullahaladzim. Mantap, oh. Nek mampus jeung Mamang mah pokoknya mah datang ke tujuan. Balik ya. Kita bayar balik. Enggak situ yuk, gara balik lah kan itulah. Aneh, sama motor tapi budeg. Lumayan ceban. Kemari tapi sama motor tebudeg. Ceban ya? Ceban. Alah, enggak. Nun ya? Sik. Ajang meuli lo kotok. Asa tuh udah diputer ya motornya ya. Lumayan. Neng, ceban kan ya? Terus lah kan itulah, gara balik lah. Ulah yang kembalian ya. Terus kan itu gerak. Kebel teuing. Lumayan. Nuhun ya, Neng. Neng, lesang ya. Timbul hujan silah. Oh, Jakarta kenaon gitu jasa sih. Apa gara-gara nu kamari kesetrum? Sabdullah. Teteh di mana sih? Di mana? Pusing aing lapan. Dek balik ka imah, malah diantar ka dia deui. Teteh sih, mudik di mudik karera. Atau deui selain nana. Yang gue sayang balik jeung nyana. Lain balik malah diantar ka dia deui. Jada emang teh jelema. Ipan kernaon di dia. Oh, keren jeung toing. Aing terbahagia. Ih, Ipan seneng banget.
Ih. Tadi aku naon gitu. Yang bahagia tuh seselan baik. Emangnya nanggus poho ka mayana? Mau meren. Oh. Nanggus satu lamun gitu mah. Astagfirullahaladzim, orang di dari yuk balik ke sia. Tuh mah geus nyap-nyap. Balik sekolah lena ka imah langsung malah ulin. Ih, tadi aing terbalik. Malah dibawa aja karera ke di deui. Sia mah tuh mah naik ojek karera. Pos nu teu nyaho bae ih. Aing mah Ipan segelen balik di aing mah. Sore kieu. Ulin ngentoi. Tuh tambah bahagia tuh. Bahagia. Gitu amat bahagiana. Pan, saya yakin itu bahagia. Tuh jangan bahagia jasa. Bahagianya mah. Kalau bahagia gitu amat. Terus kok kamehana? Pasti. Kita harus bahagia. Sumpah, meren. Mana mah kos gitu gara-gara kamar kasetrum meureun Udah amat lah. Udah amat lah. Ayo geus mah geus itu tuh nyari kanan bese tuh. Kos teu nyaho bae sia. Mas yang geus nyari kanan kos nu DJ. Ayo. Bantuan tuh. Serangan emang Butas hujan lesa. ih berat. Pan. Udah tuh turun. Ya lu sakeun bae si aing mah. Geus gawe dege. Hukum masih mah mun geus nyap-nyap potongan bawah. Ih. Ayo Pan, balik Pan. Itu aing kumaha tuh? Nanti lah yang harus bahagia. Atau saja lah. Bahagia. Naik. Ya usahakeun bae geus segala dege. Ih. Nyawa mana? Mang. Ini kemana? Hah? Ini kemana? Neng dekat mana? Aing dek Pak. Enggak apa-apa di sini langsung kita bikin ke sini. Ini nih ngomongnya gini ya. Hah? Gitu be? Hah? Mamang sebenarnya ngerti sih Mang, udah kemana gitunya? Ya, gitu. Depan berduci ya. Depan sih. Lumayan lah. Kejap sih lah. Tadi gimana ngomongnya? Ternyata gitu amatnya gitu. Mau di tag lu. Si Yama tuh mah naik ojek karera. Pos nu teu nyaho bae ih. Aing mah Ipan segelen balik di aing mah. Sore kieu. Katu mah Balik dapat.